بنافي خدای مزن و دلوفان بینرت هجا صلاة الهوا بن افدما و همی دمت هوا بخير و خوشی بن ادخلك و بريدا ما بحث ديتنا بديع زماني كر بربازا اهل تصوف ادبنا جهكرنا راستيت باوريه دا ادخلك افروكا دا اگر خود حسكتن ام دي بحث ديتنا وي بو منهج فيلسوفا ومنهج اهل كلام جيكين دا پشت هنگی بزانین کان او رکاوی بخو هل بجارتی که راستیت باوریه پی بنجه بکد بو خلق زمان ما ویگاوه چره باز بو. جاره منهج دوی یکل سر زمان بدیع زمانی های منهج فیلسوفا بو اد بنجه کرن راستیت باوریه دا. شتشتت آشکرایه که فیلسوفت منهج خو یگشتی دا پال دن سر عقلی. و او عقلی كان بناخه بو هر تشتكي هروسا او عقلی كان حكم جي السر هر تشتكي هبتن و هر چند قرآن گرنگیه که مزن اتدت عقلی و دوریوی ات جهشتن راستیه دا بو ما برچافت کتن بلی و نبتن بیتا هزر کرن که عقل بتن مستقل اتشد بجهت حقیقت یان معرفت درست وكي شيخ شاعرت كرت ملاي جزيري اتقوتنا كخودت بيشتن گفتگو معرفت چندی ملا پیدا بکی جوهر معرفت ناگهت کس بخیرت اب عقلی بتنه کس نشد بشد بگهت جوهر معرفته سر زمان بدیع زمانی سه فلسفت مزن و یتبالاف هبون یعنی سه رنگت فلسفه همشین بجین رنگی که فلسفه یونانی بو او راه رشالتوی بو افلاطون و ارسطوی و فیلسوف دیتر یت یونانی اد زفرتوه و هرچنده یت وکی فارابی و ابن سینای بردوامی دا کاروان و ویا صبغه که اسلامی جی اد فلسفه وان بدتن بله الدیف بوچونا بدیع زمانی وکی سیده بدیع زمانی اشارت اتداته اف کسیت هنه وکی فارابی و ابن سینای نشیان و ارمانجاهنه ابکار بینن و التفير دا بوچونا سيداي بديع الزمان وكي بوچونا خدان تهافت الفلاسفة كو إمام غزالية سيدا دقي أخفنويت بجتن أفي فلسفة كو فلسفة يونانية بال خود دا سرهندك بناخيت إيشاوي وأنجامت خراب حتى مظن فيلسوفة إسلامي يتوكي ابن سينا وفارابي أوت ديمان فلسفة يبريس قدار أو خابان دين نشیاینا نظمترین درجه باوری بدست خوب بخن بلکی حجت الاسلام امام غزالی اف درجه جی که نظمترین درجه او جی ندایوان اف گوتنا بدیع زمانیه الجهه که دیتره بدیع زمان اوان فیلسوفت هنه پند تاوان بارت کتن که اوان او بونه اگر که ریک بو هندک دستکت شرکه اتناف امت دا پیدا ببن وکی صنم پاریسو سرشت پاریسو ستر پاریسا اوید هنه دم هاتین کتینا هزرو بیرت وان کتینا اتناف هزرو بیرت خلکی دا سیدات بجدن اوید هنه اپریکا اسازیه الاسازیل نکوان آزراند حتی که او چوین برب نهالت شرکه و سرداچونه و چوین رنگ دوی فلسفه کل سر زمان بدیع زمانی هی فلسفه نیبو یا کشلای اوروپا و بوما هاتي اف فلسفه هنه كو بريكا هندك نظريات و مذهبت 100 سال نوزده الاوروبا پیدا بوين كو فلسفه كا بال دا تسر بناخيت مادي و طبيعي و بناوي علمي و منطقي اتآخفتن و انكار رحي و دينيت كتن و اشكرايا كو اوه هنه غازيه بو الحاد و بدينيه جي اتكان اف فلسفه غازيه بو الحاد و بدينيت كتن كو فلسفه ماديه یا اوروپی یا هفچاخ مخابن افرنگ فلسفه او بو شارستانی اوروپی یعنی بویا ایدولوژی و بناخه و ریبرجی اوشبر پیشکفتن مادیاوه شارستانی هی او شیان اوه فلسفه خو چه تعدایی بد چه قناعت بتن كانت سريهنده كسادا و اوان جيوات بجهينن كو افلسفه ها ريكا درسته بوجيانه و تشته بتر مثلا آلوز کری اوه بو کمار ترکیه نی اوه چه بوی سر زمان بدیع زمانی اوان اف فلسفه ها بخو کرا ریبر و بجین فلسفه الحاده و بدینیه بکار اینا سر ستوی خلکی بتعدایی سیدان نورسید پتریا برهم خدا
هرشة قد جوارت كاتا سرفي الرنج فلسفة وبدليل عقلي وعلمي وواقعي إثباتت كاتن كوا فلسفة مادي يا ملحدة بخوكير يا بيره يا ديرة اش عقل ومنطقي وهيج علميات دانينا بلكي او تشتكي فالاو بمفايا رنج سي فلسفة او حكمته فلسفة خمش سيستم جواكي وبهايت اخلاقي خوتن وكاري بو بيشفابرن وبلند كيرن جواكا مروفات خوتن اف رنج هي فلسفة دجي دينين ناروستتن ودجي رحيجي ناروستتن لو بديع زمان ادبجتن مروف خودان باور تشيتن مفاي اجفي فلسفها ورجرتن معنا سيدا ايجار دجي فلسفه راوستي ناروستي ابو وايجار ديالويجي نبو بلكي تقولي هر فلسفه كاركفتي بت ديال راستيه قراني ام تشين مفاي جوار جرين وكاري بيبكين او فلسفه دجي راستيه قراني بتن تشرانغا ام وقبلنا كاين منهج سي كل سر زمان بديع زماني هي وابخوجي سر هاد بو پرورده كرن المدرسة كردستان منهج كلامي ابو هذا ديروكا اسلام دا الدمكي اجدما منهجك عقايدي پیدا بو ارمانج جي وكي خدانتوي ادبجن او بو براواني جبيرو باورت اسلام عقيده بكن دجي هرشت فلسفه الحادي او هنجي بلاف اف منهجها ابناف منهج اهل الكلام هاتا نياسين وشنت مذهبت عقائدي كتنت بن في منهجها هذا وكي منهج مذهب معتزلية ومذهب أشعرية ومذهب ماتريدية أفتهمي السر منهجها بريفت شون اتنفسين خدا واتديار كرنا راستية باورية دا انجام دا هف منهجها منهج أهل الكلام چونك اوجي بيشاكي برب فلسفة و چوبو ببو منهجك جدلي وهندك تشتت عقلي وفلسفي يعني عقيدة كربو هندك دانستاندنت فلسفي ويت منهج بجين دانستاندنت فلسفية عاصي كو همي كس نشن تبجهن الدوماهي او بخوشي زفري نفا افيت دي في منهجي شوين بشتي خو جالك واستاندي عمري خو همي ادفي چنده دا زعي كري زفري نفا وكيام كردي بجين دستش بيا دريشتر چونك او نشيان خلقي عامي اب في منهجي هنه قانع بكن حتى ايكش مظنت في منهجي هنه كو فخر رازية إمامك نافدارة أو بخود دوما هي عمري خو شعرك قوتي حصيلة يا برهمي خو همية بيتك إذا كمت يتن دمت بجتن ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا يعني أو زحمة ما بري همي قيل وقالبون أم نشيين منهجك وصا بيدا كين كو خلقي قناعة بو بيتشي كين أف منهج هني مخابن أو بو يكو الدرجية چند سالة بجن مدرسة تقليدية كردستان ادهاتا خواندن و بناو منهج اهل السنة جي تاتا نياسين هرچنده ابخو منهج اهل كلامية و اگر زمان پیشی هندك مفا ادوی منهج هندا هبن هاد بنا دیتن جي الزمان پاشیه يكو بديع زمان تدا هاتي اف مفايت هنه او جي تدا نمابون لوا بديع زمان كتابة خدا دمفياي پیامت روناهية بدانتن اف منهجها بخو نكرا بناخه هرچنده مفا اش ايجابياتت اوی منهجي و منهجت بري هنگيجي گلك ديت سيدا تقوتنا كخدا تبجتن پشككش برهم زانايت بري و كتابت كيفن يتوليت چاك بحث فقهي باوريه وانجام وان فيوضاتا اتكتن يتكون معرفة خده ابدس مروي فتينتن اوه چونكي الدم خدانت وان كتابا هفركيه كا اشكرا و هرشت ديار السر بناخيت باوريه نتهاتا كرن او بناخيت مكوم واصيبون لو ديوان منهجات شو بل افرو سيدات بجتن افرو زمان ما ينكا هرشكا بكوم و يا ريكخستي و دجوار السر سطوي باوريه و بناخيتوي اد ايتا كرن واو كتابت جيغوت يافيت باري سيدات بجتن يت مخاطبة خدام باورا بتنت كر نشن افروكا برانبر بيلا بدينية و الحاد راوستان اجبر في چنده سيداي هر چنده مفا بخوش وان منهجتها هميا ديت ايجابياتتون چكي پا اگدا رو شارصابو بل اوي منهجه که ديتره هل بجارت كو سيدات بجته منهج قرآن ات اثبات حقائق ديني و ايمان دا منهج قرآن چه بو؟ السرچه آواکری بو و بو چی بدیع زمانی اف منهجه هل بجارت کو پیام خو
بزاف خود چاکسازیه و پرورده دل سراغ کتن اوه ده مجارا خلقا بیت بتنش برنامه ما و جاوری مبن حتی خلقا بیت هم اوی بابتها بتر برفرهد کهین حتی مو اینجا را که دیدگهینه بمینن الجیر چاف دیریا خدای مزن و بخاطره هوا